Marija, dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro, Zlatija, naravno tvojim gledaocima. Mi se nalazimo ispred muzeja, mi ćemo najaviti večerašnje književno veče. Sa nama je ovoga jutra gospođa Vesna Todorović. Vesna, dobro jutro i evo večeras je tako 19 sati, jedno lijepo književno veče. O čemu se radi, da li je sve spremno? Dobro večer i dobrodošli ovdje u ovaj prostor oko naše javne ustanove, muzeji i galerije. Mi večeras i sutra veče obilježavamo 120 godina od smrti Marka Miljanova. Večerašnja tema je Marko Miljanov, etika čojstva i junaštva. Govore dr. Drago Perović, dr. Dušan Krcunović i predsjednik Skupštine opštine Nemanja Vuković. Program će voditi Margita Bečirović-Vulanović. Ona je također filozof kao i ovi profesori. A sutra veče imamo književno dijelo Marka Miljanova i govorit će studenti sa Filološkog fakulteta iz Nikšića i njihov profesor magistar Milorad Durutović. Mi smo smatrali da je Marko Miljanov jedna od veoma značajnih ličnosti iz naše istorije i kaže se da čovjek odraste kad pozna svoju istoriju. Tako da smatramo da je bilo neophodno malo podsjetiti publiku i podsjetiti uopšte naše ljude na veliko dijelo koje je ostalo iza Marka Miljanova, koji ne samo da je bio veliki junak, nego to što je napisao i te visoke etičke norme koje je postavio nekako obavezuju naš narod. Tako da smo smatrali da bi bilo dobro da se malo podsjetimo na njega i nadam se da će naša publika uživati. Pretpostavljam da će veliki broj naših sugrađana već večeras biti na okupu i ispratiti sve ono što vi zapravo radite. Moramo da kažemo da decembarski program kulture zaista je bio bogat. Svjedoci smo zapravo da je veliki broj događaja došao i sa vaše adrese. Pa da li ste zapravo zadovoljni sa svim onim što ste realizovali u proteklom periodu? Pa naravno da smo zadovoljni s obzirom na to da je naš muzej zatvoren, vidite ove skele i to on se renovira. Naša neka osnovna djelatnost, a to je izlaganje zbirki, je nemoguća jer su zbirke u depojima, nemamo prostora i tako da smo se mi više bavili istorijskim temama i pokazalo se da su ljudi u stvari željni tih istorijskih tema koje su radi naših nekih zađevica koje nemaju nikakvog smisla bile dosta potisnute. Tako da čini mi se da su ti programi na neki način i oživjeli neka pitanja kojima treba itekako da se bavimo. Evo, imali smo, situaciju sa COVID-om, pa generalno koliko je ona uticala na kulturno dešavanje u našem gradu i da li smo se zapravo uželjeli svega toga? Pa mislim da jesmo, jer nekako, što bi rekao Andrić, kad podižete zgradu života, ostavite jedan prozor da gleda na umjetnost. I to je neko utočište čovjekovo od svakodnevice. Da bismo pobjegli od tih raznih covida i raznih pitanja koja su teška za običnog čovjeka koji na kraju krajeva ne zna ni šta ga je snašlo, onda nam je umjetnost jedan kao melem prosto i na neki način pomaže nam da zaboravimo na tu otužnu stvarnost u kojoj se nalazimo. Evo, kraj godine je nekako period da sumiramo rezultate i sve ono što smo radili u protekloj godini. Pa kako ste vi zapravo zadovoljni, kako biste prije svega ocijenili rad javne ustanove, muzeji i galerije, budući da smo imali ovakvu epidemijsku situaciju, a naravno i u toku je rekonstrukcija? Pa ja sam na čelu ove institucije od septembra, tako da mogu da kažem nešto više o tom programu od septembra pa do danas, mada poznato mi je da je, i pratila sam to, Jelena Đukanović, moja prethodnica, radila isto tako punim kapacitetima, koliko se to moglo u ovakvim uslovima i možda ona je kao umjetnica više se bavila umjetnošću, galerijom, slikama, tako, a u ovom periodu u kom sam ja više smo se bavili nekako istorijom. Tako da se to jedno sa drugim dopunjuje i rekla bih da
bi trebalo da dobijemo makar pozitivnu ocjenu. I kakvi su planovi za narednu godinu? Već pretpostavljam da pravite plan za januar, a naravno i za sledeći mjesec. Pa mi imamo dosta planova. Sad to sve zavisi od dinamike kojom se budu izvodili radovi na muzeju, tako da taj naš plan mora da bude, što bi se reklo, i u ovim i onim uslovima, tako da imamo sve po nekoliko varijanti, pa onda vidimo od trenutne situacije čime možemo da startujemo. Uglavnom imamo nekoliko već pripremljenih, da kažem, dogovorila sam se sa ljudima oko nekih izložbi, tako mislim sledeće godine da napravimo jednu možda o životu, jednu izložbu o životu Petra Lubarde. To bismo radili sa ovim legatom Petra Lubarde iz Beograda i čini mi se da bi trebalo uraditi knjigu o kralju Nikoli, s tim što bi neki centralni dio knjige bio sam dvorac. I to naravno sve traži neko vrijeme, traži dogovore i tako, ali mislim da to sve može. I ono na čemu treba da radi muzej, to je da se ime porodice Šobajić predstavi u pravom svjetlu, jer su to izuzetni ljudi koji su se bavili kulturom, koji su podigli kulturu Nikšića, imaju iza sebe dosta knjiga i tako. Mislim da se time treba baviti, da to prosto treba da postane jedno zaštitno lice Nikšića. Mi u našoj kulturi imamo dosta vrijednih stvari, imamo dosta ljudi koje treba pominjati i čijim se životima treba baviti, pa eto, to bi bio neki plan za ubuduće. Eto, fino. Eto, još jedan put da kažemo našim gledalcima da večerac, je tako, 19 sati, jedno književno veče, a isto tako ljubitelje kulturnih događaja očekuje još jedan događaj od 19 sati sjutra veče. Toliko od nas. Vama, gospođo Todorović, hvala puno i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama i hvala vam na interesovanju za rad naše institucije. Zlatije, da li se čujemo? Toliko od nas. Naravno, ostanite uz kanal televizije Nikšić.